Ole Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu te chibai kan buk thau chawa voin hi June ni som le panhi ania Russia le Ukraine Indona kalzela buaina apun lun tiela Ukraine lam hi ancha chatluang zelni in hariata ground na Indona hmuna po nung tol na an nei nualani ti media rang ten nem hetin hanmani thlop tu lian ber western media hote point Ukraine hian nung tol na mun than khata anai nualani ti han report boka Russia chuan tu na summer offensive operation akalpui meka hian Indonan tran phatatanga tun thlenga ahman ngai lemlo ral thuam thale changkang jok te amang nual nin han soi boka heiwang hian Ukraine khochak lampang le marchak lampanga Frontline Ukrainian Armed Force ta chuan nung tol na hanai nuala Ukrainian Russian sipai te anlo beilet na ta na tran mun remchang tak mai strategic point poimo tak te anhlo me kanitin han report ane US malak na Ukrainian dona titop tura in biak na anai me ka po Russian state media TASS news agency chuan voin lama report tan pek dan chuan mason na le beiseina thar siam sak tu thil thleng thar haum lem lawa President Vladimir Putin le President Donald Trump ta hian inram na po tun thlengin hanla nei theilawane antibok TASS news sian an report zel dan chuan US Russian embassy in khom buat saina Washington Russia ambassador Alexander Darchev chuan thuthar thedar tu te zona chana Vladimir Putin le Donald Trump te meeting nei tur hian thutluk na mumal tak siam alani lawa rampani president te in biak na lowam thayata ne ro chuan in buat saina na thome kania phone call manga hanin biak na chuan mason na aum lem lawa mai chana in biak na hian engra thange a hrin chuang ti hriat thiam ani lawa White House chuan meeting an nei don ani ti lopuang to ma sala Kremlin chuan meeting hi nei ani don nge don lo ti hi thutluk na alasiam lawane hati Russia ambassador to US Darchev hian President panhi te in biak na nei tur changchanga hian Kremlin in thutluk na alasiam lawani ti asoi rolin kongeng kima ram panhi te in lai chin na siam that lea pangai taka kalpui le ani thaina turin Kremlin chuan malame kani ti asoi lang boka President Donald Trump nena hian credential original kalhlana ni hatia hei hi engeni chiat ti asoi fialawa Mase soi chunjomna hian US President nena credential original pe kani nuwa hian Ukraine Indona lampang nilawin rampanhi te inkara in lai china thajok siamle tura malakna hian kong atiol samjok nin kahriani hatibok heti meklai hian TASS news in report anpek chunjom dan chuan Russian sipai battle group ta chuan Donbas region le ache vela mason na tam takan na yani ti an reporta abik takin Donetsk People Republic DPR hanti Donetsk region tia kanron soitrina khan khothlang lama western border thangin Ukraine sipai frontline ami ta chu northom ani toni ti an reporta Dnipropetrovsk region po tank division le battle group center motor rifle brigade tenen trangkopin mason om zanai tak nei turin beipui thak na kalpui me kanitin Russian Defense Ministry chuan antar lang bok ane kanchonel milothir sakthrin tu ta jinga po Ukraine tranjok tu hinom rualin Russia tranjok tu engemaza tinom boka engponi se tranjok kanai wang hian thil thlendan hi adanglam thei chuanglawa The Times of India in report an pek dan chuan Russian Defense Ministry in thuchua ansiamang hian Russian sipai ten mason na tam tak anaya drone manga in beiton alian tak mai hathen lain Russia in do thlona hlom tak mai ta chuan Ukraine launchpad anti drone an ka chuana mun engemazat chu anwanwai chiani ti an reporta hetiang deuh hian Russian state media TASS news po hian battle group center hian melmaven himna mun thuk tak mai hanlu chil chunjom zela 55th motorized rifle brigade unit ta chuan Donetsk People Republic khothlang lampang ramri hantleng towa Dnipropetrovsk region ramchunga 90 tank division assault team tenen offensive operation anai chunjom zel boka summer offensive operation kalpui mek hi chaktakin kalpuyania
Russia in hetianga summer offensive operation akalpui mekawang hian nimin nilai ni aringot po khan frontline area bika Ukraine sipai tam tak tha ania Russia in nataka munrang ranga anorawanga nimin ringota Kiev sipai nunna chanjat chu sangkhat janhi somsari panga ain hantlem lawani tin The Times of India chuan han report bok ane kanron soifau thin tawangin Russia hi tun naya achet nat na mawang hian President Vladimir Putin hian Indona morbok hi atumta emmi ti zona tam tak auma achan chu Reuters in report an pekdan chuan Russia marlampang ramria responsibility area hantia Ukraine sipai zasomruk pangangot mai tha ania heibaka hian armor combat vehicle anti pathum chu ti chiat ani boka tichon Russia battle group wage lampanga responsibility area Ukraine sipai janhi somni velle armor combat vehicle pakhat ti chiat sakani tin han report boka battle group south lampanga responsibility area Ukraine sipai zasom thum panga vel tha ania tankle armor combat vehicle pakhat veve ti chiat sak ani tin han report bok ane heng report rang te hi nimin pia lampang report kha ania tichon voin lampanga Russia Defense Ministry in update thar hanaya chuan nimina ringot khan Ukraine sipai sangkhat janhi somsari panga chuangjat mai han that ane tichon ni jan zanlai pelkhat nuwa khan IRN Novostin report an pek dan chuan US in Ukraine nena Indona muna aman hotir lir thai chakle laum tak tak mai hamar ho chu Russia offensive operation na tak mai hnuaya hian rocket le lai pui kan tiang chi deu artillery chihrang mangin target bika anneya nasatakin hankapa tichon hetianga target b kan ni wang hian US combat vehicle hammer ho ta chu mun thuma thana mun ni chu ti chet vek kan ni ti confirm thayania abak mun thuma thana mun khat lom ta hi achiange chelo ti confirm thai anilowa Mase Russia Defense Ministry chuan anti chevek tura an ngai ani tin han report ane Agents France Press chuan report an pek danin tuna western trangrol ram ten Ukraine nena ral thuam manga tanpuinan pek hi Russia in summer offensive operation natak mai hakal puilaka hian lodang chaturin ha chak tok loti hi hachiang hlea Mase US chuan tun thleng hian tanpuina pek belna konga harsat na halanai wangin Ukraine hian han tur tame kanitin han reporta Russia nek na na tul kara hian western ramsang ten tanpuinan pek hi tipung ma sela Ukraine hi Russia laka hading chuak zawang MT hi ngai tu tham halatling thawa US hian kut kuang koin athlir zui zelani chuan thakhat chungin Russian sipai ta hian Ukraine ramchung rambung than tam tak anlak beldonani ti achiang ane antibok Russian state media TASS News chuan kan melma Ukraine defensive line chu munenge mozata ti chiat sak anitoa hetianga operation kalpuina tan hian mechanized brigade palingot mai man ania chungta chu azual brigade te jagar brigade te 3 air azual brigade le true azual regiment te ania sami region talin Ukraine ramchung bial somjat maya operation hi kalpuyani tin han report bok ane hetianga ralmatonga khomwala indona nasataka hapun lun chokmek la hian Russia bomber chon vor nuclear ralthum phurthai hi ralthum lam ngai ventu ta chuan kan melkhret thawin harinoma President Vladimir Putin chuan arang theng barin heng bomber ta hi mundanga dason turin order hate chuaka hei hian khovel ngai ven halho mai nilawin NATO member ramsang te lungphu hatirang viau in athriat ane country thawangin maniloka khan Ukraine chuan drone campaign lian tham takanaya spider web operation anaina khan Moscow khopui chunga te Russia ramchung munranga Russian airbase te antarketa Russia in dawthlona le bomber tam tak antichia hanikha tichuan tuntuma President Vladimir Putinan nuclear bomb phurthai Russia in dawthlona le bomber chuan vor Tupolev Tu-160 bomber anti tachu panhingot mai arang thayang bera mundanga dasan turin ordar hati chuaka nuclear ralthom po phurthai Russian strategic bomber lom tak mai Tu-160 bomber panhi tahi khoi muna nge Russia hianada ti chiang takin khriat thai anilawa
ramdang media sang ten an report dan chuan Alaska buloka US atanga hlalote a Russia hian a choplut ni in hanthria mase takidin report tan pek dan chuan Tu-160 bomber te hi khoimhuna tak nge Russia hian a son chuat ti hanpuang jar lowa mase Kremlin official trend khat ten hena tanga kan thudon dan chuan Ukraine drone roll ten Russia ram chunga strike an nei theina mun area zau tak huam chunga da chu President hian ahim lawa angai ni na hriata chuwang chuan Ukraine drone roll ten an khoi phak lo na hmuna dani tin han soya Russia khochak lampang mun hlatak anadir khopui chunga thuru kani tin han report ani atianga Russian bomber chuan vor Tupolev Tu-160 bomber panhite thuru kani malok hian Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Kremlin hian Indona titop tura thutluk na hansiam theina na Norzui zel han ngai don ani chuan Russia ram chunga beipui thakna lian tak tak kalpui turin kanin pe ni tin halo sei chuaka Ukraine hian Moscow khopui chunga le Russia ram chung mun rang te drone strike hlom tak an nei theini ti an lo lan tir towa heiwang hian an bomber chuan vor te target b kan ni lo na turin President Vladimir Putin chuan mundanga ada sontani in hriatani antibok Tegithian report and pection zom dan chuan Ukraine drone zale som pasari ten Russia ramchung airport mun ranga beipuan thakna khan Russian aircraft somlile pakhat chu anti chiat saka Russian van borok lampanga athil ti theina Russia air power chu nasatakin ti chiatania tichon kha Vladimir Putin tan chuan alarm hlom tak ania khatianga Ukrainian an beinang chi kha Russia ramchunga athen le poa him taka hom thai turin nuclear warhead manga thuam Tupolev Tu-160 bomber panhi tachu Ukraine striking range pon lampanga da son anitani antibok media sang ten han soidan hai nang lo nuala Russia hian Indona lian le huam zawzo katana in buat seina turin a bomber chuan vor Tu-160 bomber te hi a choplu tani tin han soi ve thung bok ane hetiang ani mek lai hian voin lama the Moscow Times in report tan pek dan chuan Russia chuan karmasa khan Istanbul a inrem na zonga in biak na nei ani tum khan inrem na han siamangin Indona wanga mitang te Ukraine ne na hanin thleng ton na mithi ruang sangkhat janhi sompani zat mai chu Ukraine ne na apekirani tin han reporta hei hi Ukraine lampoin nem hetin Ukraine Coordination Headquarters for the Treatment of Prisoners of War chuan Russia hian nimin khan Ukraine sipai nunna chanto mithi ruang sangkhat janhi sompani zat mai min takirani anti Ukraine media Kyiv Independent in report tan pek dan chuan heng sipai ruang Russia in anron thonlu ta hi Ukraine khochak lampang Frontline a Indona hmuna thi te an in hria tania Russia chuan heng ruang te an da thatna hmuna tanga an lak chuan hnuwa mitang in thleng ton tura in biak remna anga thil kalpui lawa ati khotlaya wangin ruang tam tak te hi nasa takin a chiani antibok engponi sela international politics le current affairs te kan thlir chuan Khawvelin mun hi a thalawin a himlo tak zatani ti hi halang chiang em towa channel tam tak ten an soi fo thinangin in do pui pathum na hi alo chuak thu tang nge kan lan hai lem lawang ti hi soi hlai thai po hani chia lawa Middle East borok lampang la tension sang tak nuaya hanoma heiwang hian US point order thar hati chuak le ta hial maya US le Iran in nuclear deal chungchanga in biak na hanaya hlocham na bak mutur hom lawa heiwang hian US President Donald Trump chuan Iran baiturin US chu hain payani ti asoi chuaka The Guardian chuan hemin huloka hian US State Department chuan Middle East buaina borok chu aso san chozela wangin Iraka US Embassy na thok tu lo thailawa omngai ti lo chu arang thayang perin Iraq chhuahsana US sa lokir turin hriatirna order khautak mai anti chuakta US hian alam ring takin atiri ani ta deu bermaya US diplomatic drawdown anti chu atheng mekka Middle East hian boina thar chuakani chuan Iraq US military base le Middle East US military base rang ten bay antok donani tin vau khan na anti chuaka tichuan US State Department hian chung boina laka mipuite anhim thaina turin embassy na thok lo thai lowa om ngai ti lo chu
America ron kirvek turin hriat tir na hi han te chuak ta American te himna tur ngai tuana hani wang le ram chung le ram pona kan mi puita himna kan ngai tu wangin he order hi ti chuani tin US State Department chuan thu chua an siama hian han ziak lang bok ane ti chuan President Donald Trump chuan Nizan Khan nuclear deal siam tura Iran nena hanin biakna chu rin tlak ani lo thu a soi chuak bok ane Ukraine Indona lampanga la Russia chuan abai pui thak na summer offensive akal puina tiela Ukraine sipai te an chatluang zel boka hetiang kara hian NATO chuan NATO van boruak te Russian fighter jet 10 andon thok luta hei hi NATO airspace zalo na le Russia dana bot chiat na lian takani tin NATO chu anthinur lebok ane chutiang kara chuan Russian President Vladimir Putin chuan nuclear strategic bomber hlom tak mai panhi chu kan soita kang khan achan lewang chiang taka soilang lawin aom na mun ason ta thut mai boka hetiang ani mek lai hian South China Morning Post chuan Pacific tuipui lampanga po tension sang tak mai ha chuak chhomek ka Chinese fighter jet tele Japanese military plane te anin suthoi thuak maya hei wang hian Pacific region lampanga boruak sang tak ain mung chhotamek boka hetiang kara hian avoi khatna tan Chinese aircraft carrier strike group ta chuan Japan tuipui timaila Japan territorial waters sa anon lut ane muntin maya boruak atang ma Israel Indona la alakal chunzom zela hetianga boruak lian tak tak in mung mek kara hian US sipai mun pui the Pentagon chuan military lama thokho rampathum US le UK te Australia te Akus Security Alliance tia andin chu enfianon turin ruam manna hanayani ti anpong zui le tapoka Asian hemichung changa report an pek dan chuan President Trump chuan Akus defense pek nuaya US dollar billion zani samlijat mai hansen na chu ti to pani thaina turle mun tranga Indona lian tak tak mai thengmek le in mung mek te wang hian ramchak lo jok tene na tho howai chuan an tho ho na chut cha athlang jok don in a hriat ane antibok